Балакайларым мәдрәсәдән шикелгә муллалыкка укырга җибәрәләр икән. Берегез булса да белемле булыгыз. Менә бу йөзекләр әти-әниегез әманәте. Сез аларны саклагыз. Сезне әле туганлыкны күрсәтә торган миннәр дә бар. Аллаһы Тәгалә очраштырмыйча калмас. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Niyet ettik hoş kılırga ya Allah'ım senin alda İzgi jirde izgi sefer sabırlık bir şuşu yolda Ayırma yok barı biz bir yakınayabız tik sana La ilahe illallah diye Haji haji yeler sizge yavsun savab Kabul olsun dua bir Allah'tan sorab Kâbetullah nurlu el-haramda uzlu Kuzge yaşlar tuldu ana qarab Ey Rabbimiz bizge iki dünyanın da iziliklerin iriştir hem ut gazabından uzun sakla Kildik biz senin karşına Hakimlik maqtav sinadan En zor bölekdir hacga Ucmaq eşiklerin aşar Nur şişmesine manalık Utek peygamber sünnetin La ilahe illallah diye Haji haji yeler sizge yavsun savab Kabul bulsun dua bir Allah'tan sorab Kâbetullah nurlu el-haramda uzlu Kuzge yaşlar tuldu ana qarab Müslüman tuğanım iki yak yolga akşam bulu bilen hoş kılırga aşık. Çünkü hoş kılı İslam dininin tüp tereklerinin birisidir. Hoş İslam dininin nigezi hem İslam dininde bulan mümin bendelerge güçlerinden kilse hoş kılı farz kılındı. Yılay yılay namaz okuyup imanның bayılığı artsın İzgi yırt Kâbetullah'dan sabıy bala kebet kaytsın Dünya bilen ahirette erişik biz rahmetine La ilahe illallah diye Haji haji yeler sizge yavsun savab Kabul bulsun dua bir Allah'tan sorab Kâbetullah nurlu el-haramda uzlu Kuzge yaşlar tuldu ana qarab Haji haji yeler sizge yavsun savab Kabul bulsun dua bir Allah'tan sorab Kâbetullah nurlu el-haramda uzlu Kuzge yaşlar tuldu ana qarab Kâbetullah nurlu el-haramda uzlu Kuzge yaşlar tuldu ana qarab